E whaatalo whātu talafola Radio Samoa le nei tai au, usi mele whaafunga o talo le solua. E le o toi mamau umala whaamama a venga na whesoasoani mai eile māloi road user charges, po o pei meni nei e tatongi e te avale te tele toi mamafa, ma ua sa waimale lapata inga o le a whaopopo le taunga tau o loa mai supermarketi. O road user charges nei na whaititi e le tolus fulu wono pasene mai le tausanga tālu ai, ma e umale a whesoasoani le aso lua o le vai aso a sau. Ma o lona winga, lea o le ato e alu i le tau masani sa tutongi mua mua. Mai le Transporting NZ, wa tautino i tala le News Hub, o loli fast fulu 5 tone o lo ofe alua i le se lau afe kilomita i le tausanga, o le aia toi tutongi e le luas fulu tasi afe wha au popo. O le tele o lo afe avea i e loli te tele i tutono New Zealand, pe a malivas fulu tolu pasene, ma ua fai mai ai malkamupani, o le tele o le tau e tutongi e loli o lo ofe avea i ai o loa, o le a atili taunga tai ma o loa i supermarketi. O le whesoasoani fo ile nei na manino lava saunoanga le minister fila wa inga Michael Wood e awane i eise wha amoe moe toi wha o popo le taimi wha o ngai, ma e o mai le tau nei o lo tu mau lava laso tolus fun maletasi o Januari. O le to atele o tangata whai ngā luenga wa wha eiloa e le o lava totongi maua ma mea o lo umo o mia yaso taitasi. O le taunga tau le soifuanga wa ye nei wa wha eiloa ye nisi so e so enga le tau ma whai e so enga luenga i a tailua o na wale ngā whātia e tutongi maua le taunga tau le soifuanga. O lo tutusa le reporti ma le so e so enga a le New Zealand Council of Trade Unions le ana whesilinga i le tusa ma le 5 afe o tangata. Ai mai le palemia fau ni usila i le o toi mamau wha atauto Chris Hipkins o lo o ia whaalongo. Ma o lona mana o ngā ia yeisa system mō la whonga whetau i le lei mō tangata o lo o tinga i nei whai ngā luenga. Po i lātou nei e tele ngā luenga i tau mawhai e tau sei a inga peta ai, e pei o lo o whai a fua o no le te tele o la whonga o lo o toi tutongi. O le toa tele o tangata na whesilinge so e so enga o lo o talitonu e le o tutusa le mili o le taunga tau le soifuanga ma tutongi maua, ma o tu petoi whaalu i whaatau a inga le popolenga tele o le toa tele. O whai mai leo leo e le ngata o le ase ia dirt bikes po o pāsika nei e na o maumanga o lo o whaatanga i au noa maselai sene. Ai o le aiai fo i mawhaasalanga. O le olo whaatupula ia le toa tele o pāsika nei whiawa i whaasoli tū la whono i no fuanga whai tele. E whai o le leo ni lai sene, a o le leo ni pūlou po o ofu fo e te tauana la e na mō le saunga le mū. O le tui sa sa e o Bay o Plenty le ana sa waitala i vai aso le mamau atu wa whai lava si toa tele o le auti e ti e pāsika whiawa i lungo a wala savali po o footpath wha a pēr a wala tā ma o lo o matua i sawa tele. Mai leo leo le toa tele le aini lai sene, e ma whai ona whiawa i ino fuanga whai tele. Talo sanga mai ai mātua e tanga i anei whanau, ma e whaatu a ma whai ona whialua i lungo le awala pe a yaise lai sene ai ale ai ti e pēr iu te le vau. O le tau ne watoi a matai ngā luenga le tinei mū i le tau mawhai e tinei le mū la talata i Murchison i le South Island. A matamai ana nafi o le State Highway ono 5 i le vau kalai e Stete ma Nelson. O le ana tāpunia le tele o lanes a e tatala na o le tasi a o sosolo atu ai mai le 15 i le 20 eka wo o iai le afi. O le afa o le fito o le tau ne ina whaamaunia mai iai le tinei mū. Ua toi a matanga luenga le ofisa mo le asolo na lua. Ma o lo wha o ngā fo ili au whai ngā luenga wha a pēr helikopa e pei ona iai ana nafi. Ai mai le waka ko tahi tau nei, tū mau pēr le na o le tasi le lein o lo wha o ngā i lungo le State Highway ono 5. Ma tala muli muli, e mo o mia Jacinda Ardern le iai oni leo leo e leo leo ina, tū sa lava pe uma le taimi a vea ai ma pandemi o New Zealand. O manatu nei o tangata so e wha apitoa i le ngata i le tūtau pui puinga a o le wha apolo kiki. Ma o le toa tele o lo mafuli lia i le tele ma le o nga o so whainga na o so whai ai Jacinda a o whialua i tiu te whaapalimia. Iso enga reportia le Herald, ma wai whainga tau whaamatawe au whiai le whaamalosi o le whasioti o atai whaatusa le ti Apollo, whaatusa tusa o ia Adolf Hitler, ma le tele o whiautus tusia. E tusa ma le toa valu tangata o mōlia ona o whainga tau whaamatawe whasioti le palimia i taimi o lona tūlai mai. Ma wai fo e tala fowe o mai le taimi na sa wai le lau ga wha mawai Jacinda o le mea lava le tasi e pe ona sala lau i lungo le social media. Ai mō Jacinda Ardern o le so le taimi mule mule le atu la i hei no fuanga whai tele rātana pāk o ia o le pale mio o New Zealand. Tala nao le nei tai au, manuia le nei as.